Om Swastiastu semeton, sane mangkin titiang sedikit sharing tentang segahan taneka anggen ring raina pengerupukan sedereng nyepi. Nah saneka pertama niki segahan cacah sola standing saneka anggen ring natah merajan. Nah niki kasusun antuk sola standing segahan cacah, terus kedagingin canang sari. Niki tekor saneka anggen tempat tua arak berem sareng toyoning. Niki kelengkapin antu api takep yang ditujukan untuk sang buta bucari. Kemudian lanjut niki wenten segahan manca warna sio tanding aneka anggen ring nata pekarangan. Niki kesusun antuk segahan manca warna seperti biasa berjumlah 9 tanding. Kedagingin antuk canang sari. Nah niki terus mendaging tekor anggen tempat tua arak berem. Niki anggen toyoning. Kemudian niki takir kedagingin antu olahan ayam berumbun. Dan untuk penempatan segahan manca warna sio tanding manut sesuai pengidaran. Dan seperti biasa tetap dilengkapi dengan api takep. Terus segahan manca warna sio tanding puniki kaatur ring sang kale bucari. Nah selanjutnya niki wenten segahan nasi cacah 1 skutus tanding sareng segahan agung. Nah segahan nasi cacah 1 skutus tanding puniki kaanggen ring jabe tawi lebu atau depan pintu masuk halaman rumah, tepatnya ring sor sanggah cucu. Niki kesusun antuk 1 skutus tanding nasi cacah dilengkapi dengan canang sari. Terus niki wenten takir saneka anggen genah ulam jerawan mentah. Nah niki tekor genah toyoning sareng malisiki kaanggen tempat arak tuak berem. Nah niki kelengkapin antuk segahan agung. Niki segahan agungnya sekadi di tempat tiang di negara. Nanti teman-teman tetap menyesuaikan sesuai dengan adat atau sime ring tempat masing-masing. Dan tetap kejangkepin antuk api takep. Nah untuk segahan puniki kaatur ring sang Durga Bucari lan sang Kale Rogo. Sekian demun semeton lajeng yang raina nyepi. Semoga bisa bermanfaat. Kirang langkung ampurayang suksema.